inside job, but I'm still the head coach of PSM Makassar. This is our target, game by game. The other things we speak, but nothing too much deep. For sure, in the future we're gonna speak again. Ya, kita tidak terlalu membicarakan hal lain selain saya menjadi pelatih dan saya bertanggung jawab atas tugas-tugas melatih saya, tapi yang lainnya kita belum terlalu bicara terlalu dalam. Kita lihat aja nanti. Mungkin